萨利嘎嘎马布隆平安，安尼尼拉拉亚o katede hai no kyokai. Malah tsai kita minta untuk tabang, nanai mapalemet no kawas o baru no rumah no mita. 姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同敬拜上帝，愿主赐福我们的家人。Malah tsai kita saosi tu suan no kawas itini I pang tsarai chutlat. Usa saosian no mita itini I ichikir. Tulu puluh pitu atsefang, sakatulu tangasa 5 tusir. Iicikir, tulu puluh pitu atsefang, sakatulu tangasa 5 tusir. Upeh nupang carai atsutladi, itini katelangai kataterekan, cecai patek, tulu suot siwa puluh iraku cecai freh. Cecai patek, tulu suot siwa puluh iraku cecai freh. 我们一同读一段经文，在以西结书第37章第3节到第5节。Anu mapulih to numita pamata handa minengneng saosian numaku. Suasaku pangzai jutlat. Suasaku tapang I takwanan. Kisu o nano sera tamlaw. Mateng midiyaw maorib kunini ukakhaw saan. Patsaop han aku. Leng kiso o isa takaraway tapang ko mapanaay han ako. Paswal sa kutapang itakwanan. Paswalan ko nini mahorat sa ito ukak no tamlaw. Pitangi ito swan no tapang. Uswan no isa takaraway tapang pasaslaan ako kamo papidiyaw maorib saan. Liawan ako sanukaping saosi. 以西结书第37章第3节到第5节，现代中文译本这样说：他对我说，必求的人哪，这些骨头能再活过来吗？我回答，至高的上主啊，只有你才知道。他说，要向这些骸骨说预言，告诉枯骨要听上主的话。要告诉他们，我至高的上主对他们说，我要吹一口气进你们里面，使你们再活过来。以上。O tatapangan, o patusukan no layapan numita anini atlataya, leng o tapang akawas ko mafanaay, leng o tapang akawas ko mafanaay。只有上主知道，这是我们今天一同要领受的主题。Unani saosian numita suanu fangzai jutlat anini atlatayai. Obi pahapinang no kawas ci ijikiran tunika talamaan no lemak ningda utapang. Pasaslaan ningda ko mahoratsay ukak papiliao maorib kunini ukak no tamlaw。我们今天所读的经文是上帝向先知以西结显明神迹的一段记载。经文告诉我们，上帝向枯骨来吹气，使这些人的枯骨再次复苏，再次活过来。Pakani tu ninia demak, papida nukawasku Israel atamlaw to papalucuan. Tazwa itiai I Babylon kitakit ko aron no Israel atamlaw mapales ku orib. Nika anu marao to ko rumiat paoriban no kawas changra panukai kitakit nangra papri changra nanto farohai orib itira。上帝用这个使枯骨复苏的方式来赐给以色列人盼望跟希望，即使当时以色列人在巴比伦过着受苦的生活，但是时间一到，上帝要拯救他们。圣经说，上帝要带领他们回以色列国，在他们自己的土地上主要赐给他们崭新的生命。Tapakan itu na suanu fangzai jutlat sakatsusai uhara tengen numita sarikaka pahapinang ci icikir leng ukawas ko mafilu ai amilahci saan。首先我们要思考的是，就像以西结所告诉我们的，唯有上主能够成就。leng ukawas ko mafilu ai amilahci。Itiai takaci Israel ko Babylon kitakit ta maparitai ko Israel atamlaw malakuri itira。
当时巴比伦国非常的强盛，以色列人在当中成为奴隶，过着被奴役的生活。所以一定以这在古沙法阿都谢，马蒂亚有uka ko finaulan Israel atam tau awai tu ko bakalu cuan马蒂亚马一张爱古 urip 能的。然后在第11节告诉我们，当时以色列人他们的心态就是他们像枯骨一样，他们生命枯竭，他们对生命没有任何的盼望。那哈尼一定要以阿外古吉玛阿当到阿努抓一抓爱阿吉塔吉，妈妈比如阿米巴奥利以张拉安巴沙拉那巴比伦阿吉塔吉，因为在那个时刻里面，没有任何人或是任何国家能够拯救他们脱离当时的巴比伦国。你告你啦，把个阿拉文努卡瓦斯吉一起给的，我你mi paluar lai tu ukak sana kafakan lemak. Ami patahka tu nika tatamaan ko lemak ningda tapang. Mateng jingga ami paurip tu mapatesai Israel atang. 但上帝向先知以西结显明了这个枯骨复苏的使枯骨复活的意象，来表示上帝他有能力，他有大能足以去拯救这些受苦的以色列百姓。阿玛都说你也一定以马太希望ku saka atsifang tu sa puluh enam atusir suasa jes itira ta jua caai ka filo no tam tau kunini atlemak ni kau dira ma filo no kawas ko masa ma annai atlemak saat。而这样的事情就像是耶稣在马太福音的第19章26节这样说的，人是不能，但在上帝事事都能。在ka filu ku tamlaw nika mama filu ku kawas. Sari ka mabulong pasorin ka ko. Halapin tu kita mituo tu kawas marakuris jam.在ka ca matinako tu ita kunika tatamaan no lemak no kawas itini在ka filu ita lemak。我们已经成为基督徒有很长一段时间，我相信在我们的人生当中必定经历过在我们无法做到的事情上面，在我们无法成就的事情上面，上帝却行出了奇妙的作为。冷静啦，我搭棒卡瓦斯，我米拉起爱都达拉马奈lemak，你巴里哈来都orip nomida，马拉里米利波伊蒂达南。唯有上帝能够成就大事，赐给我们平安，时时与我们同在。Ta sakatusa o haratengan numita sarikaka. Sapuneran ita kufalucu ami hakelung do nafalucuan no kawas。第二个我们要一起思考的是，我们当要谦卑顺服上帝的旨意。Sapuneran ita kufalucu ami hakelung do nafalucuan no kawas。大家一在ka filu no tam tau i mana filu ku kawas ami lemak。你告你啦。anu cai pihakelung ku tamlaw to nafalucu anu kawas i cai paka arau ku tamlaw to nikalahci nu kawas to tatamanai atlemak。虽然在人不能，在上帝凡事都能，但如果人没有顺服上帝的心意，人就经历不到，就看不到上帝所成就的大事。Urasaka sarikaka mapulong itini pang在sulat ilagusuani ijigir。人ki so isa takarawai akawas ko mapanaay. Yo saan ko suani ichikiri sarikaka mapurong umipatah kalay jingda to nika sapuner no farujo ami hakelong to na farujo anu kawas ami hakelong to sakwan no kawas。所以在圣经当中，当先知以西结说至高的上主啊，只有你知道的，当他说这句话的时候，其实先知以西结是在表示他愿意谦卑顺服上帝的主权跟上帝的旨意。一定以以赛亚55atsipang sakapalu atusir ilagusuan no kawas itira。Suasa, caai ka matia o harateng namo ko harateng ako， caai ka dezah to lemak namo ko lemak ako saan。在以赛亚书第55章第8节，上帝这样说：我的意念不是你们的意念，我的道路不是你们的道路。
sarikaga mapulong pasala kita itabang akawas amitolon milungos to pipahlaman ukawas Saay ko pakatayalan ita ku kawas papitlutuan ning jingga haratong numita lungos numita amit lemak tu maamaan. Nika umi sapunerai kita tu falutso umi hakalungai kita tu nafalutsuan ningda amit lemak tu maamaan. 我们向上帝祷告，我们向上帝祈求帮助。我们并不是要让上帝按着我们的想法，按照我们的要求去做事，反而是我们要谦卑自己，顺服上帝的旨意。Yomi hakalong kita tu nafalutsuan nu kawas pakanian nu kawas kamay numita, amilahci to taramanay lemang ningda. Matia pakanian ningda, unguyos ni ichikir, ami paratoh to sa paorip ningda. To sa kairaaw ku papalutsuan no mapalisay a Israelata. 圣经要告诉我们，当我们顺服上帝的旨意，上帝就会借着我们的双手去完成他所要做的事，就如同上帝借着先知以西结的口去传讲他的救恩，让当时的受苦的以色列百姓得着盼望。Nanay sarikaga mapulong pakipalutsuan ita, dong ukawas ko pitiaran no orib no mita. Sa pidias jingga to mitiaray i jingga anatanglaw. Marari jingga amikapul tanan o finaulan kaulahan ningga awawa. 盼望我们能够常常记得，唯有上帝是我们的依靠，他不离弃信靠他的人，他无时无刻与他的子民与我们同在。Nanay mapalamat no kawas ko mitengilay suan ningda, mitolon kita. 我们一起来祷告。Sila itay wamanian i kakarayan, talamikan siya kami, to ni katalamaan, kalupah no mikumi no miso. Yomi haratan kami to matalifay to arumi ati solinto wama. Ati hai ko tsai kafiru ko lemak no niam, ati hai ko tsai kafiru no ichen no niam at lemak kisoko mama firu ay amilahci, kisoko mi palalanay mi keritlay to rarakatan no niam. Nanay pakai ni tini iswani ichikir mafana kami amidiaw ami sapuner to farutso, ami hakalong to na falutsoan no miso. Tapakasorin kami. Marari kiso ami lipot tamyanan。满有恩典的上帝，我们谢谢你。当我们回顾我们自己的生活的时候，我们知道，在我们许多无法做到的事情上，你却常常显出你的大能，你却常常在带领我们成就一切奇妙的作为。主啊，让我们借着先知以西结的这一段经文，再一次谦卑自己来顺服你的心意。使我们在凡事上有主的看顾与保守，我们献上感谢。Pakani i dalam anay ang nganganutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen.